Tekereza kubaho imyaka 82 utarigera ubona umugore. Yego, utarigera ubona umugore. Nta nyoko, nta mushiki wawe, nta nyogosenge, ndetse nta na kaka wawe, yewe nta n'umukobwa mwigeze muhurira mu nzira. Nta n'ifoto y'umugore uwo ari we wese wigeze ubona. Iyi ni Alpha Media TV. Kaze neza mu isi y'1800. Umugabo wabayeho imyaka 82 atarabona umugore mu buzima bwe. Mu mwaka w'1856 Mihailo Tortosi yaje kuvukira mu gihugu cy'Ubugiriki. Nyuma y'amasaha ane gusa avutse, uyu mwana w'umuhungu nyina yaje kwitaba Imana. Kubera ko nta muryango yari afite usibye nyina, bamujyanye mu kigo cy'abihaye Imana kiri ku musozi hejuru wa Antosi kiri mu Nosatiro. Aha ni ahantu hari ubutaka bwa Kiliziya Gatolika, aho guhera mu mwaka w'1060 kugeza ubu nta mugore, nta nka byemerewe kuhakandagira. Tortosi yakuriye muri monastery, ntiyigeze asohoka na rimwe hanze, kubera yuko yahise akurira muri icyo kigo aberamo uwihaye Imana, ku buryo atigeze asohoka hanze ngo ajye gutembera cyangwa ngo agire ahandi hantu ajya kugeza ubwo yujuje imyaka 82. Igitangaje kuri uyu mugabo Tortosi ni uko ntabwo yigeze abona nyina wabo cyangwa se abandi bantu bafite icyo bapfana mu muryango wiwe, ndetse nta n'ifoto y'umuntu n'umwe yigeze abona. Igitangaje kuri uyu mugabo kandi ni uko atigeze abona imodoka, indege cyangwa ngo abe yareba filime. Uyu mugabo Tortosi yitabye Imana mu mwaka w'1938 afite imyaka 82. Abihaye Imana babanye nawe ubuzima bwe bwose bavuze ko ari we mugabo umwe rukumbi mu mateka wapfuye atarabona umugore. Nubwo havuzwe byinshi kuri uyu musozi wa Antosi, amategeko yawo ntarahinduka, kubera yuko nta bagabo gusa bazajya bakomeza kuhasura, ndetse n'abagabo bose bashaka kwiha Imana, bashaka kwinjira muri iki kigo cya Monasito bahawe ikaze. Iyi ni Alpha Media TV. Kora subscribe.